Azezinye bafethu econsisa amathe uNjabulo Blom bafethu seyitholile i-team entsha azoyidlalela. Uzokhumbula ukuthi ubedlalela i-Kaizer Chiefs ekwi-Yonam Developer last season ekwi-loan from i-St. Louis yase-America. So i-Chiefs ibine-option yokumsayina permanent, yenzele loan kade ikhona ibe permanent. But ngicabanga ukuthi babukela ukuthi umfana akezama amadlela alihlaza lena okanye mhlambe kube khona ungazwani inyana kwabo ngoba vele ukuhamba kwakhe umfana wayevele ehambe una ixaxa ke khona. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi ngoba wayesebuyile mhlambe kwasekulungisiwe okunye, even though yena umdlali sasimbona ukuthi akekho kwi-Chiefs ngesikhathi edlala. Seyithulele-ke abafana bakithi team le eVietnam. Hayi, ngiyahluleka nami ukulibiza leli gama kodwa nalibhaliwe majongo. Hhayi, ngeke ngikwazi ukulibiza leli, angikwazi ngisho ukulizama leli. Kodwa umfana usefikile khona le Vietnam, im-announce-ile nayo le team le impela. Engathi impela uyikhalisa le Vietnam impela, siyamhalalisela, siyambongela. Inhle lento for abafana bafowethu abadlali nje bethu move abroad bemanuve nje nako Vietnam, sibe nomdlali wasemzansi owakwadlala eVietnam bafowethu.